Mi smo u Srbiji. Onda kad si muškarac ideš u teretanu. Ili kažeš teretanu ideš u kafanu. Isto je. Nikad u životu pijanac nisam bio. Teretana. Kad si glumac i muškarac, moraš da ideš u teretanu obavezno. Da, u zdravom telu, zdrav Oskar. Priprema je esencijalna. Nema uspjeha bez pripreme. Pa, nemam 3000 dinara, onda ovdje je kao moje teretana. Glumac sam jebi ga. Vidite, eskimska teretana. O, vidite ko je ovo? Naša najbolja glumica. Ivona, glumica moja, zvezda, gdje ideš? Kako si? Znam jednu super vežbu. Znaš šta, trčiš ovako u Savu, trčiš pravo, onda skreneš desno, dođeš do Dunava, još trčiš pravo i dođeš do Crnog mora. I onda se vratiš nazad. Može? Može. Okej. Super je vežba. 48, 149, 150. Dobra. Uradio si samo 5. Niko nije video. Ivona, dođi. Dođi da vežbamo. Hvala tebi. Nema na čemu. Ti si super. Ne mogu da kažem isto, ali dobro. Pratite nas, naša oskarovska serija. Francuskoj će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja. Puno ljubavi u vašim kućama. Teretana.